Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы бар. Бүт мыйзамсыз баш аламан сооданы биз жоётабыз. Туугандар, карап коюңуз. Могу жерде негизи жашылдандыруу болуш керек. Вот так не должно быть. Это все произошло из-за того, что здесь осуществляется стихийная торговля. Мы говорим культура. Какая культура? Какой турист посмотрит вот это будет? Руссо туристо, облика морали, Ферштейн. Все быстренько. Ар бир базарды биз текшерип атабыз азыркы учурда. Бул санитардык нормалар, өрт коопсуздугу, эми Ош базарга келдик. Бүт мыйзамсыз баш аламан сооданы биз жоётабыз, жок кылып атабыз. Бирок блошиный рынок бул дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, башка өлкөлөрдө да бар. Ошол себептен Айбек Жанышбековичтин бир тапшырмасы түшкөн бизге. Ал айткан, сөзсүз ошол ишкерлерге bir orun tapkıla. Anday ordu biz taptık. Moreki Moskovski'den başlap zapravkaga çeyin Fuchika var go Fuchika. Fuchika'nın oң жағын, сол жағын берет атабыз. Мына мэрия айтат, хорошо, аренда аз болсун, аренданы төлөгүлө, мусорго аз болсун, бесплатно жер берип атат, бесплатно милиция сотрудниктарды коргойт сизди. Бирок биз ошону неге кылып атабыз? Биздин пенсионерлерге. Вот я просто, мына туугандар, жаман көрбөгүлө. Карап коюңуз. Могу жерде негизи жашылдандыруу болуш керек. Газон болуш керек, бак болуш керек. Карап коюңуз, мояк не болду? Ну мы поняли. Ну вы поняли, да? Конечно, вот так не должно быть. Это все произошло из-за того, что здесь осуществляется стихийная торговля. Эми түшүнүктүү неге камера хранения деп атабыз? Вот разве вот эта культура? Смотрите, вы тазалык не вините. Вы не должны были этого доводить до этого времени. Мы говорим культура. Какая культура? Какой турист посмотрит вот это будет? Кстати, там тоже суббота, воскресенье. Только суббота, воскресенье будет идти. Все, пойдем. Всем по 3 минуты, пожалуйста, уберите. Вот Все. Сегодня она вот это бардак. Это для пенсионеров, для него. Все, это убираем. Тура. Тилекке каршы Ош базарда баш аламан сооданын дагы бир булагы бар. Бул деген блошиный рынок деп коет. Биз азыр турган жерде соодагерлерге атайын бир орун жер бөлүндү. Бирок ошол бир нече шарттары бар. Биринчи шарт бул сөзсүз ошол соода дем алыш күндөрдө болуш керек. Анан экинчиси сөзсүз тазалык менен келишим болуш керек. Бул келишим формалдуу түрдө болот. Анын суммасы кичинекей эле болот. Анткени билесиз, ошол соода кеткенден кийин тилекке каршы азыркы учурда Ош базарынан бир 15 тоннага жакын күн сайын таштанды чыгып атат. Анан кийин биз ошол приоритет деп коебуз. Эң негизги бул пенсионерлерге берилет. Биринчи пенсионерлер турат. Мына эртеден баштап акимиятка тапшырма берилди. Акимият ошол блошиный рыноктун соодагерлеринин тизмесин түзөт. Ошол тизменин негизинде сооданы алып барса болот. Болбойт. Мыйзамсыз соода болбойт.